Sutra sviram na njoj, to je, ja to nikad ne Priča oko te violine, kako na njoj je svirao Tivadar Načes, mađarski kompozitor i violinista, i on je na njoj svirao u Londonu i to je ono što sam ja mogu da nađem u knjigama. Ona postoji u knjigama o svim Stradivarijima ili onim koje su ostale violine. Ostalo ih je oko 450, napravio ih je oko 1200. Tako da je to, ako pogledate koliko ih je malo u celom svijetu, ja imam ogromnu sreću i čast da to držim u rukama već 10 godina. Zahvaljujući opet Jonathanu Molcu, koji je čovjek je bankar i pomaže ne samo mene, nego i mnogo drugih violinista. Mislim da ima 15 Stradivarija u svojoj kolekciji, što je zaista fascinantno. Ne znam nijednog drugog čovjeka koji ima takvu kolekciju. I prosto čovjek živi svoj san kad svira na takvom instrumentu, jer je potpuno savršeno urađen. Stradivari je, i vi kad ga pogledate ovako fizički, on izgleda kao da je laserski pravljen, kao da ga je pravio laser, a on je to radio sa najprimitivnijim alatima. Mislim, ovo je 1709. godina instrument. Kako je mogao toliko, da su mere toliko neverovatne, veliki umetnik, i to je prosto je velika inspiracija.